kum kadak jong gajing ai men sem bat penslori ki samla pule ki nong tre hagi kam baper ka khasi students unions jong ka pendeng sakwang unit mendagas ngi arterik jong ujleo ahaja arfuar kala penlongi ka program jingpun ko buram da ka macha frang award hasnong pendeng sakwang southwest kasil district la ban kedau ba kishi paungot ki samla pule ki bela sha pun ko buram ki de ki samla ki bela le ba ha ki examen baper jong ka SSLC but HSSLC but ki wei de ki kerdan pule na ka menta usnam arja khat khandai arja arway arngut naki ki de ki nongtre hakatanat ka koit ka khia frontline workers kum ki asha anganwadi ki batre shitom khantam hakapor ba ka jingwan u covid khat khandai ka jurba wei uno hikai bala shongthai but ka wei ka long ki me ka basumar but ye ya ka mei maryang Ukongsan hagani gesngi udei uba Poldep Tongwa President ki SU Maukurwa Circle harangkat uba Sherbok B Marbanyang uba Skhem Ramse ki balong kum ki sembut kongsan ngai alade missionary school na kamyo jingsneng kambun na kino hikai baneng asem kino hikai tang ki hikai ya ka kot pangit pule ki hikai ro ya ka akor ka burom kilo ro ta kikmi ki pa a shabar naling asem jongi te Kemudian sebenarnya nanti jumpi di rambak di kino hikai di balong di bal IT met bermusim ban penpoi kisamla syakatong jingjo ban kiwepan kita kini kisamla pule kiba sayo iki jikuku purom lembaga negapor kadang kejingong yang belum susutam kebaong kumuni kebang sutana baha bapin itu kena tipsngi kena badan burom kidan kidak banginyoi bayai Grand Prix juno kata kejingong kadai kaba ya pi ki samla lemda pilong bungtan ngam tharai ba pinyo kal thai yu so jaga jingjok ke jing pule jong pi kejingong jingman ke jong pi kadai kata ka silent speaker kaba ki breu ki grand ki yu ki breu ki yu ki ong ka kun jung ta ki long ki batip sni ki yo ki kedan ki ba shikmat kata kala dai ke jing Grand Prix kamu ka jinglong jingim jong pi pilong ki kena tips ni tiknong ki baran breu tip lay ka kren hi katu ka jinglong ka jong pi shabar nama kata na anu sim ya pi pilong ki kena ki tip lay ki pokin reng pi punyo ki met ko khia punyo ka ting start ka jing sempang ka kerpang ka bubren ai play terkra do bunong tau ai pi transiton bat minut top nang ko pinla ko namra ya kanam ka burom ya kaying ka sem shnong ka tau kadang katai makari kejat penriri kawai ni rekam amik sama tama ni hak kono kloi bale kata kenang bang penting kena kalau juga kadang katai ke jongi kalau kejat penriri ke jongi kanum syak telep akibat pan kibadan ban hak tama jarja sakawai ke kam ka bangas sukia susi kalau bah kini teo ini belada mi ki media bakawai ke samla kan thei kasuk sarong ele bagai thok berbar jala Apakah musuh susu adin melawat jingkip kali ke kentai kadai shnong trai nak kini gitu tanjangi berangan bakala kadai nama silong nama kata ngapu agak kapur kinan kinong yang shnong kata misketri shnong pimpo ke jemut je pekat ke jampi bakawai ke mat baka shnong kadai ban kang tengah kalong ya kikron samla kentai juga shnong atau kimbet dalai penjapo ikasnam juga jat beri ujogi Kani kadai kita kejinghiar thama ka jar jung par chala ye kajat penriu jung ipan nimkong ban da shok ha shuman hadin sak kendrut se khai ko pateng hadin se kiwei ibenta ibo unsa kenyot yangi anandang maka mentoy kata kapor ladang ni kini penriu ka kalapoi urundang stambang ngam jelo kadai kata ku bisamla bagi kini penriu bagi lo ki balakre namar ngiyoi ba ku mugalong hari la jong Nila lomra balai ke gumta, lada bakla usam lah kasih tang tiap, tang pos kita lakukan. Hari lada bakla kiwi pat kijat penriu, asnem empat benar bayukan kita. Kita kedai kijik susi bah, kebakum kisamla ni bitar bah kini kisni. Bat ngaong bah kisamla jong kepenan sekuang unit, jepilong kisamla kibishirhem, berlek kikambabha nak tak shnong katau, kadong katan. Kenapa kiweiru kisamla kini i bakin ketika kejemut kejoki kadang kami kiru kami syukmat naga bertaban ile kami bekerja penriu pin nang ye le ba pin nang ye boleh bahai ki kot slide pi ba pin yo ya kata kalau wei ke jompi haki
ki paten ki banuan jung phi namar kane kabenta kaba ka KSU Pendang Sakwang nang ni kalale ya kane kalau tang si benta ban ninyoi handre kaba niyo pade happy kalau ka achievement ke jong phi kaba kaburong ke jong phi bakin niyo ya kam ka jam ke jong phi tengah wa ya kaban kentu ya phi bakin long kita tiba smart posting bandon duram don akor nomor hak ini pertai ki pemeta ibu pun ki jingsneu ki ba ya kendu kam tang lele drugs ba lanang pur hak ini ki cakap di jong ni tengah kermen ba kita ki baro kinum jia ya ki kena lada pituan kata mesim ba la ban pule tadi ban pinla ban ya cakmat ya kekerdan ke jompi te nasnio ya keban tentu ya namar ba kalau ke ke bahar lada pila ya ke bahar hari lada pi ngop na ka basdio kalau ke basdio junom te akan tu ya pi kena ba pi deban sim ya katakan benta ka ba ni deban ra ya ka burong ra ya ka akor na jom haki bagi weru kin petlem ya kata ka benta ka ba pipile ba pinyo ban pen ilem ya ki paten ki banang